ner malake nyam kana dial kontin linka roine gwaseme kan wa TV neme dera update ka kwi Longishu County. Longishu County a wishkel misha level and wishal ke je Hostile County ko ka county nin waratin kokien county nwara shop ka bangwan chaga chole ka Hostile County akir yadit and county dang baro chana ga jekano chaga lar no ken non style ki ka friendly en witen kontin la Hostile County kan witen kontin maka kirma yadit chet ka fan gak chet ka Nasser chet ka Ulang chet ka jan Longishu kan tama che korama te ka Longishu ka abder ku kono gorgwas me banaling ata kore chitwok chikondi ala ngajen wo Longishu County ne ka gwaze dane chaje yuan mach chaje bukpan kare ni alla gunship chabok en gunship me chabok taram chabar ono ko te kuma spela yo te tin kene jochen bo si gunship chaje George spela yo en tema ala Longishu kelew te ka control dunga spela yo ka jawon sha lat gwase me malat kelung wa kuma spela yo cha korche jongo kono benyen ke SSPDF mentere which ka pangak no ko tema si SSPDF chikana gorno bike besni nying SPLA ayo biken kama ka kujimo si SPLA ayo chikana gorno nene instead o dong ba mak ne bine gorno bine kama ka jo dana shalat ajanta dana le rode je Longishu kan tem right corner free from SSPDF ka jo dana shalat ke je lore chane tin kontila janki ne de konen shenga jankel shaka joj dio je sha video kel sha je gwi ka kwi wunwara man cha kep wure ya kep ganwara ga mishano ko ken quicken mandan le rode la no ngane je bang no te gwa mamore ko mo natin no jene wood fan ga ka jen shianen cha yu kep cha roj jedin konde lat cha lat so ko kujemo be ngaje gwano koren kono tuong ne kono nyinka na ka ganware ka ganware kwin mandan le ken quicken tele ke access ke social media ke en mobile phone mede ko rage shi man den kaje telephone ke ndia la ka disam tene ken ka me karodian kano ba mu ka kwananda no jel ka ke la kap ne ka jona ka wana gwa mamure ka jene shanen me shange ka Nasir kan Ulang te ke jeni shop ka kudang dok jandang ro bangwan ti jene shaga ngachi kan wo ke akobo wo ken kap ne tanen ba ku ken man gwada nan katin no membe ngajen tame Longishu te under control dung SSPD dung SPLA yo ka jawdana shalat jena na gorde nyaa yekel en biata kamal bye bye.